Lebyi ubuhashi bya mahungu ya SABC yahaxa twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. But when we check the date when the bullet was brought to the lab, it was almost after 3 months. Now one asks himself, where was that bullet? Brigadier Meshach Mkhabela abzela Commissioner Madlanga hi swiphiqo swa nkayivelo wa vatirhi eka xiyenge xa vukambisisi bya swibalesa exiphoriseni. We are of the view that the court made the right decision in denying Mr. Matlala bail, considering the severity of the charges and the risk to public safety. Khoto le henhla eJoni yi yima na xiboho xa khoto le Alexander xo alela Vusimuzi Cat Matlala bail. Vakanenza ku hlangana ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 na le ka channel ya mahungu ya SABC le haye eka vahashi bya DTT. Riperile nhloko xiyenge xa le xiphoriseni xo kambela swibalesa leswi tirhisiwaka eka vugevenga. Brigadier Meshach Mkhabela u ri xiphiqo xikulu lexi hlurisaka ntirho i nkayivelo wa vatirhi eka xiyenge lexi. Mkhabela hi yena mbhoni namuntlha eka ntshamo wa Madlanga lowu nga ePitori. U byele ntshamo leswaku qulu leri nga dlaya Armand Swart ri fika eka vona ntsena endzhaku ka kwalomu ka tin'hweti tinharhu Swart a baleseriwile. U tlhela a ku swirho swa le henhla exiphoriseni va ringetile ku pfalapfala vumbhoni mayelana no dlawa ka Swart. Brigadier Meshach Mkhabela u sungule ku nyika nhlamuselo leswaku hikokwalaho ka yini maqulu a hlwele ku fika elaboratory hi tin'hweti tinharhu. Mkhabela u ri xiboho xa miholo ya kahle eka vatirhi swi pfune swinene leswaku va nga lahlekeli vatirhi lava nga ni vuswikoti na ntokoto. The incident happened on the 17th of April 2024. Now one expects that the deceased will be taken to the mortuary where autopsy will be completed and the bullet will be retrieved. But when we check the date when the bullet was brought to the lab, it was almost after 3 months. Now one asks himself, where was that bullet between that period? If the incident took place on the 17th of April 2024, but the bullet was only handed over to the laboratory on the 12th of August 2024. Mkhabela u hlamusele ntshamo hi swikambelo swo hambanahambana leswi nga endliwa hi xipano xo kambela swibalesa na maqulu. Also analyze ammunitions to determine if the ammunition is in working conditions, where in circumstances where a person is charged for possession of unlawful ammunition, for example, for the purpose of sentencing, the court will want to know if is this a real ammunition and is it working in a sense of the Firearms Control Act compliance. And we also restore obliterated serial numbers on firearms. You find criminals that are using firearms, they don't want the firearms to be identifiable, so they file off the serial numbers. So we also try to retrieve the serial number so that we can establish the ownership of that particular firearm. Mkhabela u tlhela vula leswaku ku ni nkayivelo wa vatirhi leswi endlaka leswaku mimbuyelo ya swikambelo yi hlwela ku vuya naswona leswi swi tisa ntshikelelo eka xiyenge xa forensic. I've noticed that maybe it is easy nowadays to procure ammunition, because in one scene of a CIT you may find that you collect over 100 cartridge cases on the scene. And it happens a lot. So it takes a while to analyze those multiple exhibits. Maybe the criminals these days, in the olden days, you'll find one cartridge case of AK-47 and the other calibers. But these days, maybe it is easy for criminals to acquire ammunition because they don't spare them, they use them. Ntshamo wu yisa emahlweni. Magqwetha y'wamabindzu wo kanakanisa Vusimuzi Cat Matlala va le ku kanerisaneni ni xiboho xa khoto le henhla xa namuntlha xo alela Matlala bail. Matlala u ye khoto le henhla eJoni ku ya tlhontlha xiboho xa khoto le Alexander leyi nga n'wi tsona bail. Khoto le henhla yi fike yi pfumela na xiboho xa khoto le Alexander leswaku Cat Matlala a nga fanelangi ku kumeka a ri ehandle ka khotso.
Matlala u hehliwe ku ringeta ku dlaya murhandziwa wa yena a nga mutlangi wa mfilimi kumbe xitori xa ka Mubango eka SABC 2 Tebogo Thobejane hi lembe ra 2023. Vusimuzi Matlala loyi a hehliwaka hi ku ringeta ku dlaya u ri u khomiwa hi voko ra nsimbi. Loko a aphila u byele khoto ya le henhla eJoni leswaku hi yena muhehliwa eka ntlhanu wa vahehliwa loyi a nga sala ekhotsweni. Hambiswiritano khoto ya le henhla yi pfumelelana na khoto ya majistarata ya Alexander leswaku Matlala a nga baleka laha tikweni loko o nyikiwa beyili. We are of the view that the court made the right decision in denying Mr. Matlala bail, considering the severity of the charges and the risk to public safety, as well as law enforcement officers, including the investigating officer and the prosecutors involved in this matter. Endzhakunyana Matlala u vule leswaku milandzu ya mfumo ko va ku ehleketelela ntsena. U sindzise leswaku u na mfanelo yo kuma beyili tanihi leswi a tikhombeke kahle hi nkarhi wa vulavisisi. Our case is that he did satisfy the onus in terms of Schedule 5, that onus being that the interest of justice do permit his release on bail. There was nothing untoward or suspicious in his conduct. He had always cooperated with the SAPS and RDEC. He had always appeared. There was no instance where they had requested him to appear and he hadn't. Khoto yi seketele vonelo ra leswaku nandzu wa mfumo a wu fanelanga ku tekeriwa ehansi. Mfumo wu hehla leswaku Matlala i xigevengankulu lexi nga hakela munhu leswaku a ya balesela khale ka muhlekisani wa yena. Xin'wana xa swona, muchuchisi u tirhisa nkandziyiso wa rito kumbe voice record wa loko a ri karhi a vulavula na munhu loyi a nga xaviwa ku ya balesela. That cell phone in prison is a means to communicate to the outside world, and that is a risk to the state's witnesses. Xipano xa nawu xa Matlala vele ku burisaneni na yena ku va a nyika swiletelo swo ya emahlweni. Sweswi Matlala u tama a ri ekhotsweni naswona u ta vuyela ekhoto n'hweti leyi taka. Kasi loko swihatetani maphorisa ya tiko va ri vutomi bya timbhoni a byi ta va byi ri ekhombyeni loko Cat Matlala a lo tshunxiwa hi bail. Mulawuri wa maphorisa Brigadier Athlenda Mathe u ri Matlala a ta swi kota ku nyamalala laha tikweni tanihileswi a nga na mapasi na ti-passport timbirhi. Welcome the Johannesburg High Court's decision to deny Cat Matlala bail. We have long maintained that he is a flight risk, given that he's got 2 identity documents and passports, one for Eswatini and one for South Africa, and currently on the movement control system, it shows that he is out of the country. We are linking him to 3 attempted murder cases, the one of Ms. Tebogo Thobejane, as well as the attempted murder of Mr. Josie Banyoni, and the 3rd attempted murder case of DJ Vetis. We've had to also beef up security for our investigating team that is working around the clock on all these cases. And as well, the witnesses' lives are at risk. So we do welcome this decision to keep him behind bars, where we strongly believe that he belongs. We should also register our dissatisfaction in that the court deemed it fit to grant Katiso Molefe 400,000 bail, given the seriousness of the charges that he is facing. But nonetheless, we will continue to investigate all these cases without fear or favor in the interest of justice and to ensure that we find closure for the families that remain behind. Ku khomiwile n'wanuna mayelana no dlawa ka vanhwana vambirhi eMamelodi East ePitori. Swifaniso swo balesera ka vanhwana lavambirhi swi hangaleke na swiyenge swa mabulu. Vanhwana lava malembe 21 na malembe 22 va baleseriwe hi matakuxa ya sonto lowu nga hundza. Un'wana wa vunharhu u le ku tshunguriweni ka timbanga to baleseriwa exibedhlele. Acting on this information, a joint team consisting of detectives from Gauteng Provincial Serious and Violence Crime Unit, Provincial Crime Intelligence, and Mamelodi East detectives arrested the suspect at a filling station in Pretoria. The suspect is expected to appear before the Mamelodi Magistrate Court on Wednesday, 29 October 2025.
President Cyril Ramaphosa u xiximiwe doctorate in international relations hi University ya Malaysia eNtsinza Kuala Lumpur. Degree leyi yi tekela enhlokweni ndzima leyi nga bula hi Afrika-Dzonga eka ntirhisano wa matiko lowu tivekaka hi South-South diplomacy. Loko amukela degree, President Ramaphosa u vulavule hi ta matimu ya matiko lamambirhi, Afrika-Dzonga na Malaysia. President Cyril Ramaphosa u xiximiwile hi Yunivhesiti ya khale no hlawuleka ya tiko ra Malaysia. Ku xixima ka Ramaphosa i ku tlangela ku tiyimisela ka tiko ra Afrika-Dzonga eka timhaka ta matiko ya misava, vululami ni ku ringanana. The bonds that bind our two nations together are not only bonds of friendship, they are bonds of kinship, of ancestry, of history. They are bonds that go back several hundred years. Ramaphosa u ri vuxaka bya matiko lamambirhi i bya nkoka ku katsa ni ku avelana vurhangeri bya G20. Our two countries are called upon to together work towards a future that is more equitable, more humane, and that respects the dignity and worth of every human being. Ramaphosa u tlhela a khensa nseketelo wa tiko ra Malaysia eka vanhu va le Palestine, tlhelo nseketelo wa Holobyenkulu Anwar Ibrahim eka nandzu lowu Afrika-Dzonga yi nga mangala ekhoto ya matiko ya misava. After decades of dispossession, repression and oppression, the people of Gaza are facing genocide as we speak. We cannot but be moved to action by the slaughter of tens of thousands of civilians, forced displacement, deliberate starvation, and the destruction of homes, schools, hospitals, places of worship like mosques and churches, and other essential infrastructure. Loko agimeta Ramaphosa u kombele ntirhisano eka tidyondzo, mabindzu ni ku hlayisa mbangu. Loko hi mavhengeleni, xandla xa principal a hehliwa hi ku tlhakisa vanhwana hi xikongomelo xa ku endla bindzu ro xavisa mirhi. Tshama na hina. Malanguta mahungu ya SABC ku tlhela languta hungu leri nga rhanga eka madyambu lama nhloko ya xiyenge xa le xiphoriseni xo kambela swibalesa leswi tirhisiwaka eka vugevenga, Brigadier Meshach Mkhabela u ri xiphiqo xikulu lexi hlwerisaka ntirho i nkayivelo wa vatirhi eka xiyenge lexi xa SAPS Ballistics. Mkhabela hi yena mbhoni namuntlha eka ntshamo wa matlanga lowu nga ePitori. Muavanyisi Irma Schoeman wa ta teka xiboho mayelana na xikombelo xa vachuchisi eka mhaka ya Timothy Omotoso. NPA va ye ekhoto le henhla eGqeberha ku ya endla xikombelo xo tlhontlha xiboho xa Schoeman loyi a nga herisa milandzu hinkwayo ehenhla ka Omotoso na vahehliwakulobye vambirhi. Gqwetha ra Omotoso Advocate Peter Doberman u byele khoto leswaku ku fanele ku va na swivangelo swo twala leswi nga ta endla leswaku khoto yi pfumela xikombelo xa appeal. Doberman u tlhele a ku NPA va tsandzekile ku fikelela swilaveko swa xikombelo lexi ku ya hi nawu wa tiko lowu tivekaka hi Section 319 of Criminal Procedure Act. Milandzu hinkwayo ehenhla ka Omotoso na vahehliwakulobye ku nga Zukiswa Sitho na Lusanda Sulani yi herisiwile. Lava nharhu a va langutane na milandzu leyi katsaka ku pfinya, ku tlhakisa xikongomelo xo xavisa vanhu na yin'wana. Hi le tlhelo NPA va vuye na ntsevu wa swivutiso mayelana na xiboho xa muahluri Schoeman leswi va tshembaka leswaku hi swona xivangelo xa leswaku va nyikiwa mpfumelelo wo endla appeal. As the NPA, we remain committed to ensuring that the victims of these crimes do find justice. For that, we are willing to take the matter to the highest court in the land because we believe that the outcomes of this case have far-reaching implications on the criminal justice system. Because here we have an issue where we believe that crucial evidence was never considered. Omotoso vuye a famba laha tikweni naswona ku tshembiwa leswaku u le ka rikwavo eNigeria. Wansati loyi hehliwaka hi ku tlhakisa vanhwana hi xikongomelo xa ku va endla mahlonga yo xavisa mirhi u aleriwe bail hi khoto le henhla ya le East London.
Vuyokasi Gana i xandla xa nhloko ya xikolo xa le ka vona eEast London. U hehliwa hi ku va na bindzu ra vanhwana vo xavisa mirhi endlwini ya yena. Gana u byele khoto leswaku u fanele ku tshunxiwa hi bail tanihileswi a nga munhu loyi a nga pfukangi kahle emirini wa vabya. Hambiswiritano khoto yi ri ku va Gana a tshunxiwa hi bail swi ta veka vutomi bya vanhwana lavaya ekhombyeni. U ta tlhela khoto emayeleni ya n'hweti leyi taka ya Hukuri. Ndyangu wa wanuna wa le Limpopo loyi a nga nyamalala a ri entirhweni emugodini wa Anglo-Platz eRustenburg ku tlula 25 malembe lama nga hundza va hehla khampani ya Anglo-American hi ku pfalapfala ku nyamalala ka wanuna luya. Xaniseka Mashimzi u hetele ku voniwa a tloka a nghena entirhweni eka muhocho wa Frank 1 eMayinluwa hi Mudyaxihi lembe ra 2000. Ndyangu wa ka vona va ri mhangu ya ku nyamalala ka Mashimzi a yi kalanga yi mangariwa emaphoriseni. Nsati wa Xaniseka Mashimzi u tsandzeka ku tikhoma loko a hleketa hi nuna wakwe. Mashimzi u nyamalarile a ri entirhweni hi lembe ra 2000. Eka nkarhi wa kona a va ri na vana va 5 loyi lontsongo wa vona a ri na malembe ya 4. Noluva Mashimzi u ri ku sikerisa nuna wakwe nyamalarile u boheke no xavisa matsavu edorobeni ra Giyani. Ku bava vana ne xikolo a va dyondzangi ko va vana sweswi ku nga masitukesi va vona vana va vona va kha va dyondzile. Ku ya hi nawu maxaka ya munhu loyi a nga nyamalala ya nga endla xikombelo xa leswaku a vuriwa leswaku u lovile, kambe va ndyangu wa Mashimzi va vula leswaku a va nge teki magoza lawa tanihileswi va lavaka mugodi wo hlamusela leswaku ku humeleleni hi yena. Vana vakwe va vula leswaku xiyimo xa ku nyamalala ka tata wa vona xi va tikisela vutomi. A ku fambi nchumu eka swilo hinkwaswo swi fanekile leswi hi nga swi tiviki swi pfariwa ngopfu ene a ni voni mayini i nga ri ku tikomba wu ri na xiave xa ku lava ku twisisa ku nkoka wa munhu a nga lahlekela ku ri mintirho wa wona or njhani a va na care yihi na ku na xilo lexi va nga busy hi xona. Mina ni ve ni tikerini swinene ngopfu swa malembe ngopfu mayelana na xiyimo xa papa laha swi nga gina swi va swi affecta na mihleketo. Va ndyangu va tshemba leswaku nandzu wa ku nyamalala ka Mashimzi a wu lavisisiwangi hi maphorisa. Xitatimende xi endliwa Chafini ku nga na maphorisa ya South Africa ni vanhu lava tirha na vona va swi tiva ku va endle yini, va chava ku hlamusela na ku fanele ku na milungu laha a nga endla swimhaka leto loko vona va jikajika. Khampani ya Anglo-American Platinum leyi sweswi tivekaka hi Valterra Platinum yi vula leswaku vulavisisi bya vona byi kombe leswaku Mashimzi u humile emugodini siku leri a nga nyamalala ha rona. Va tlhela va bakanyela etlhelo swihehlo swa leswaku ku na xikungu xa ku tumbeta leswaku ku humeleleni hi Mashimzi. Va vula leswaku nandzu wu vikiwile emaphoriseni. Ipimani Balowa, mahungu ya SABC eka Bode. SABC barhurheri va vuhaxi bya G20 SA 2025. Mali ya laha kaya randi ya vevuka loyi pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dollar i 17.25 cents, mpondo i 22.98 cents, euro i 20.06 cents, kasi pula ya tiko akala na Botswana i 1.20 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $3,990 a ounce, platinum i $1,589 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi hi mphongulo wun'we i $66.04. Hi ndlela leyi mahungu lama mi khomela wona namuntlha hi khensile swonghasi ku va mi langutisile. Tsesi va loyi u ta landzela na xipiko xa maxelo.
akensa kusirwa nkarhi ra haperile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamise ku yini hi rhanga hi madyama namuntlha hi languta xifundzankulu xa Limpopo ku languta timpfula leti nga havaka kona ngopfungopfu kwele tindhawini ta le Polokwane la ku languta xifundzankulu xa Mpumalanga kona na kona timpfula ta hala ku ya mahlweni ku ya kwele exifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal kasi loko hi languta exifundzenikulu xa North West na kona ku ta va ku ri nkunga moya la ku nga ta va ku ri ni mapapa kasi ku languta ka siku ra mundzuku kona ku languta timpfula nga ta va ti yisa emahlweni loko hi languta xifundzankulu xa North West na kona ku ta va ka ri na mpfula hi languta xifundzankulu xa le Free State 60 chances timpfula ti nga va kona kasi eLimpopo kona ku hari xiyimo lexi fanaka ku languta mpfula leti nga ta va ti ri kona eka siku ra mundzuku kasi loko languta swilemukiso kusuka eka vavumbi va maxelo ku languta mpfula ya tilo ngopfungopfu loko languta xifundzenikulu xa le KwaZulu-Natal Mpumalanga ku katsa na xifundzankulu xa Limpopo kasi na siku ra mundzuku kona ka hari xiyimo lexi fanaka ngopfungopfu loko hi languta eLimpopo hi languta xifundzankulu xa North West ku katsa na xifundzankulu xa le Free State kasi loko languta xifundzankulu xa Northern Cape kona ku nga languta ritswa hikokwalaho ka ku hisa loko ku nga kasi loko hi languta eka maxelo ya xifundzankulu hi raka xifundzankulu xa Gauteng ku languta maxelo ma kahle swinene loko hi languta ndhawu ta le Pitori ndhawu to fana na Mahupane Soshanguve ku ta veka na mpfula ni ka to singela Prong Spirit na yi ta veka 16 ku ya eka 26 kasi languta June yona ku ta veka ku ri ni mpfula ka ri tingela laha na layani kasi languta xifundzankulu xa Limpopo hi languta ndhawu ta fana Polokwane kona ku ta veka ri kwalomu ka 15 ku ya eka 20 u languta Tzaneen yona ta veka 17 ku ya ka 24 Giyani yi ta veka 19 ku ya ka 26 kasi languta ndhawu ta fana Belavela ta veka ka 19 ku ya eka 26 languta xifundzankulu xa Mpumalanga na kona ku ta va ku ngena mpfula laha na laha Middelburg ta va ri ka 15 ku ya eka 27 Bombela 17 ku ya eka 21 Skukuza ta va ri ka 17 ku ya eka 22 languta xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal u nga languta maxelo ma kahle swinene Vryheid ta va ri ka 14 ku ya eka 21 kasi languta Durban ta va ri ka 18 ku ya eka 23 languta xifundzankulu xa le Eastern Cape na kona u nga languta maxelo ma kahle swinene Mthatha ta va ri ka 11 ku ya eka 26 kasi Graaff-Reinet ta va ri ka 5 ku ya eka 29 u languta xifundzankulu xa Western Cape u nga languta maxelo ma kahle swinene loko na ndhawu ta fana na George ta va ri ka 10 ku ya ka 21 kasi loko ta xifundzankulu xa Northern Cape kona na kona ku ta va ka ri ngena mpfula laha na laha kambe ku ta va ka ri ku hisa Kuruman ta va ri ka 13 ku ya eka 30 Upington ta va ri ka 15 ku ya eka 32 languta xifundzankulu xa Free State kona na kona ku ta va ka ri ku na timpfula ka ndhawu to hambanahambana Bothaville 16 ku ya eka 32 u languta ndhawu to fana Bloemfontein ta va ri ka 13 ku ya eka 31 languta xifundzankulu xa North West kona u nga languta maxelo ma kahle laha nga ta va ka ri ku ngena mpfula u languta ndhawu to fana Potchefstroom ku ta va ku ri na mpfula loko languta Rustenburg ta va ta 18 ku ya eka 31 Mahikeng ta va ri ka 17 ku ya eka 31 kasi languta Taung yona ta va ri ka 13 ku ya eka 32 la ku ri maxelo mukhamelo wona ka madyama namuntlha ra haperile